Ukrainian government to recognize Rusins. The second petitions to the Ukrainian government and to its Minister of Education, requesting Rusin language be taught in primary schools in Transcarpathia, and another signed by scholars worldwide, requesting that the Rusin language and culture be taught at Uzhhorod National University. Thousands of signatures worldwide were collected. Toto konzorcium koordinovalo 3 petície. Perša žadala ukrajinskou vládu, že by uznala Rusiniu. Druhá petícia išla do ukrajinskej vlády, do ministerstva školstva i žadala, že by rusinský jazyk sa učil na osnovných školách v zakarpatských oblasti. Ďalšia bola podpísaná naukovcami, akademikami cieľového spítu, ktorá žadala, že by rusinský jazyk i kultúra sa učila na Užhorodskej državnej univerzite. 1000 podpisov bolo zobrané pід toto petícii. Met with the United States State Department along with Valery Padyak about the situation of Rusins in Ukraine and hand-delivered the petitions. Zустрічали представителів Державного департаменту Сполучених Штатів Америки разом із паном Валерієм Падяком і говорили про ситуацію русинів в Україні і особисто піддали тоту другу петицію. Met with the staff of the Ukrainian Embassy in Washington, D.C. to discuss Rusin rights in Ukraine and hand-deliver the second petitions. The petitions then were sent directly via mail to various Ukrainian government and United States government officials. Zустрічали представителів української амбасади в Вашингтоні, щоб продискутувати права русинів і теж їм особисто віддали ту другу петицію. І тоді петиції потім були послані письмом урядникам влади Сполучених Штатів Америки і України. Ми дякуємо вам.